On behalf of the taxpayers of Kenya, Mama Mboga, Boda Boda, Wilbaro, on behalf of all those hustlers, I vote no. And in defense of the Constitution of Kenya 2010, Mr. Speaker, and as I said on behalf of Baringo that was not represented on the floor, I vote no. Ndereti ĩno ĩhetũkĩtio o rĩrĩ nake Speaker wa bunge Ken Lusaka akinyanĩirie itua rĩa gũteanĩria ihoya rĩa gwĩka mogarũrũku ndereti ĩyo mbere yecukĩirwo mĩtĩ nĩ maseneta na rĩrĩa rĩarũgamĩtio nĩ seneta wa Murang'a Irũngũ Kang'ata hamwe na mũrunawe wa Kitui Kwambua. Speaker Lusaka rĩu akiuga bunge ĩyo ndĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki o wothe wa gĩgatiba wa gwĩka mogarũrũku ndereti ĩyo. No specific provisions exist in our standing orders on the processing of a constitutional amendment by a popular initiative. I am of the view and I rule that invoking Articles 10 and 259 of the Constitution and applying Standing Order Number 1, requiring the Speaker to decide all matters that are not expressly provided for by the standing orders, it is appropriate that the Speakers of Parliament correct formal errors or oversights without changing the substance of the bill before certification of the bill and submission to the President. Na nĩ mĩhang'o ĩtanaga gũtumũra icanjama, seneta wa Murang'a Irũngũ Kang'ata akĩoya mweke ũcio kwanĩrĩra mbere ya bunge ĩyo ũrĩa kaunti ya Murang'a ĩkoretwo ĩthutũkanĩtio ndeto ĩrĩa ĩtũmire mokanĩrĩre na njĩra nene na Speaker Lusaka. Yes, Mr. Speaker, on behalf of the people of Murang'a who got one constituency, the people of Nyeri, Nyandarua, Tharaka who got 0 constituency, fearful of the taxes that we raise to support an enlarged parliament. And cause losses to Murang'a businesses. And urging the government to expect... Senator, order. You spoke. I gave you an opportunity to speak. Vote. Mr. Speaker, you cannot gag me. Mr. Speaker, I have the right to say the reason why I'm voting. I am voting. Yes. Murang'a got one constituency, Kwale got 4. Murang'a, Tharaka got 0 constituency. Meru got only 2 when you are giving Kwale 4 constituency. Yes. Why is it that... Order, Senator. Order. Nyandarua got 0 constituency. Order, I Senator. vote no. Bunge ĩyo ĩcokire gũcokereria cikaro ciayo mathaa-inĩ ma mĩaraho na nĩguo kamĩtĩ ya bunge yothe gũcemania na kururia riboti ĩyo gacibaũ gwa karĩa kangĩ mbere yetwarĩtwo ngathĩ ĩyo ĩngĩ ya gũthomwo rita rĩa gatatũ. Kiumia gĩthiru seneta wa Siaya James Orengo nĩonanirie mwĩhoko mũnene bunge ĩyo nĩ gũkorwo ĩkĩhetũkia ndereti ĩyo mũthenya wa ũmũthĩ akiuga mĩahũ yerĩ mĩnene nĩ ĩkoretwo ĩhotorete gũkinyanĩria mogarũrũku ma gĩgatiba. I, James Orengo, on behalf of the people of Siaya, and knowing that the philosophy of this bill comes from the handshake, and it took 2 great statesmen, Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga, I vote yes. Kura ya mawoni ĩrarĩrĩirio gũkinyanĩrio mweri-inĩ wa Gathano kana wa Muoria-Nyoni mwaka ũyũ tũrĩ wa 2021 wona kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka yaheana gĩathĩ. Mbunge cierĩ igĩtiriha gũcukĩra mĩtĩ riboti ĩno ya BBI rĩu maitho mothe megũkorwo merekeirio igoti-inĩ inene na kũrĩa rĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo rĩkĩheana mwerekera mothe wa aramithi kiumia gĩkĩ igũrũ rĩegemaine na macira marĩa marũgamĩtio makoniĩ riboti ya BBI. Ngĩhuhĩra mũrũri wa Mũgĩkũyũ njĩtagwo Mũigai wa Gathũngo. Nĩ ngatho Mũigai wa Gathũngo nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũthenya ũmwe tu thutha wa Minister wa Gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ Professor George Magoha gũkorwo harekereirie maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa kĩbũrũri gĩa kĩrathi kĩa Form 4, arutwo thĩinĩ wa icigo ngũrani guothe bũrũri-inĩ nĩ maitĩkĩte gũthiĩ na mbere na gũkũngũiya kumana na maumĩrĩra mega marĩa marakorirwo makĩandĩkithia thĩinĩ wa kĩgeranio kĩu ona thengia yao gũkorwo maikarĩire kĩgeranio kĩu bũrũri ũgĩthiaga na mbere na kũgũmĩrwo nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19. Wamaitha wa Njoroge atinda akĩriũnga thĩinĩ wa icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa gũkiuma na ndũhiũ na ũkũngũĩri na atũharĩria riboti ĩno. Dakika nini tu thutha wa Minister wa Gĩthomo kũrekereria maumĩrĩra ma KCSE ma mwaka wa 2020 noguo ngĩmina nyĩmbo cia ũkũngũĩri cirambĩrĩirie kwĩgwĩka kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri.
kaunti ya Machakos igitongoria thutha wa murutwo uria urari namba 10 wothe bururi-ini gukorwo ari murutwo wa thukuru wa iritu wa Machakos. Edith Musiomba wa ukuru wa miaka 17 agitariria gikeno giake thutha wa kwigwatira grade ya A riri ari ikinya ria mbere ria kumuhotithia ugathomera udagitari ari guo wendi wake. My name is Edith Kithei Musomba. I was in Machakos Girls High School from the year 2017 to 2021. My dream career is to pursue medicine and surgery and later specialize in neurosurgery. To the rest of the students, you can do it. Believe in yourself. Listen to your teachers. These teachers here, I thank them a lot. Rusi Mugedi uria niwe mwarimu munene wa thukuru uyu akimugana ata murutwo wikio na mwathiki. Celebrated the success of their hard work. How she felt not well in English, but they came handy and prepared her, and she has gotten a straight A in English. Thukuru wa sekondari wa St Mary Stephen Koitoi mwarimu munene agitongoria arutwo arimu na aciari gukungwira uhotani kuona makirigithania na mwaka muhituku nimekite wega mwaka-ini uyu. Ona gukiri uguo kaunti ya Naroko irari itari-ini hari kaunti iria irari itari-ini gwakinya ni arutwo a iritu aria marohete nda. Thukuru uyu wa St Mary ukiandikithia arutwo atatu hari arutwo 171 aria marahotire kwigwatira grade ya C+ ona thengia yao gukorwo mari aritu ta uria Sister Emmanuel Mayo aratariria. We as a school, we are so happy that our students of last year has made us proud. We are happy to take more students to university. We had 171 candidates of last year. The pandemic of last year, though we had students who conceived, so far we were able to attain what we are attaining, and we are happy as a school. Mugaru na mwaka mihituku thukuru iria itari na igweta inene guku bururi-ini ikionekana kwandikithia maumirira mega. Mwena wa Githii thukuru wa Riokindo uri umwe wa thukuru ici kuri arutwo wothe 268 marari na grade ya C+ na guthie na iguru. Our school was mentioned as one of those that have done most improvement, and we have confirmed because we have already gotten results for 268 boys. All these boys are transiting to university. Our motto has always been 100% boys to where? University. Mwarimu wa thekondari wa Kirongori Tabitha Mugoshi nake agitugiria arutwo othe 155 aria meregwatire mieke university-ini thiini wa maumirira ma mwaka wa 2020 arutwo makiria ma 100 aria 40 mena mieke ya kuingira university wari kuringana na Minister wa Githomo George Magoha. Giribotera mohoro ma Gikuyu TV jitagwo wa maitha wa Njoroge. Wagithie na mbere na gukimendithiria wega na uhotani ona muno makiria mahinda-ini maya na gukorwo magikioya ikinya ria gukorwo magigitua matua megamaine na kothi iria megwikorwo magigithie gwika ni amutugaga haha ni wakorwo hakiri daraca ya kuma haria uragikoragwo ugietereire muciari akikunyitirire guoko ruhani hori ugwikorwo ugigitua matua maku megamaine na ugithie na mbere uguo tugagithie na mbere na gukimwendithiria wega inyuothe muragikorwo mugiikarira kigeranio giki gia kirathi kia form 4. Tugitigana na icio ni ati mubunge kana senator wa guthukio Isaac Mwaura riu ni akorirwo hagite igiturwa giake na ni thutha wake guikorwo matonanite na kiama kia Jubilee na kuria speaker wa bunge ya Senate no Kenneth Lusaka akorirwo hakiendera giturwa kia Mwaura kiri utheri na kuria riu Mwaura akorirwo agikiurwo ni giturwa giki maya maroka thutha wa kiama giki kia Jubilee guikorwo kana gukorwo gikinyaniria ati Mwaura ndakoretwo ari murumiriri uyakinyi thiini wa kiama giki kia Jubilee riu giturwa giki kia Mwaura giguikara uguo kiri utheri nginyagia riria kiama kia Jubilee gigagikorwo gikikiihuria oro ringi.
wa kaunti ya Garissa ni maheanite mitaratara na iria gakorwo ikirumirirwo ni itikia handini ya Gĩithĩramu na muno makiria maidini maria magakorwo magigikungwira umuthi wa kurikia mweri mutheru wa Ramadhan kana niguo wa Eid Fitri wa gatano ga kiumia giki na kuria gatano kau akanirirwo ari thiguku ya kibũrũri niguo etikia ya ndini ya Gĩithĩramu waikorwo magigikungwira umuthi uyu. Tunaongozwa na Wizara ya Afya. Wao ndio tuko nyuma yao sisi tukiwa viongozi na tukiwa viongozi wa serikali yote. Tuko nyuma ya Wizara ya Afya. Tumekubaliana namna hii. Ya kwanza tulisema tuwe na mask. Wakati watu wetu watakuja hiyo kiwanja wakuwe na mask. Hakuna mtu ataweza kuruhusiwa kama hana mask. Ya pili tulikubaliana tuweke kila mlango, kila gate ambayo watu wataingia kwa hiyo ground ya Eid General Mahmud ambayo iko na gate 8, kila gate tuweke sanitation. Na vijana wawekwe na askari wawekwe na Wizara ya Afya pia wakuwe hapo. Kwa kila kona ambayo watu wanaingia wahakikishiwe kama wako na mask, kama wako na sanitation. Ya mwisho tulikubaliana pia tukikuwa ndani hapo tuingie ndani tuwe na distance, social distance. Pia tuwe na social distance. Watu wetu hasa mara nyingi wanalaumianga hawafuatangi nidhamu na system ya serikali ama Wizara ya Afya. Ndio sisi tunalaumianga sana. Tunasema watu wetu wadumishe hizo nidhamu. Na vile bwana waziri alisema, Waziri ya Afya pia tulisema hakuna kutawadha hapo. Kila moja ajitawadhie kule nyumbani. Akiwa anauzu akuje kwa hiyo ground. Kwa hivyo hizo ndio mambo ambayo tumekubaliana na inshallah tutaweka vijana ya kutosha ambayo watadumisha hiyo nidhamu na system. Na serikali pia watatusaidia. Askari tunataka hasa askari wa traffics tunataka watusaidie kabla watu hata hawajaingia, pamoja na askari ya county government yote watusaidie kabla watu hawaja kuja hizo area, wahakikishiwe kama wameshatimiza hizo masharti. Protocol zile za COVID-19 kwamba watu watakuja kwenye eneo la kusali Idi wakiwa wamevaa maski yao, watakuja na msala wao, na pahali pa kuchukulia udhu ama ablution itakuwa imefungwa, hakuna maji. Katika uwanja wa kusalia watu watashurutishwa kuweka umbali wa mita 1.5 na mita 2. Masaa ya kusali kuanzia wakati wa kuja kwenye kiwanja mpaka kumaliza sala ya Idi haitapita masaa 2. Baada ya kumaliza sala kila mtu ataelekea kwake na akafanyia sherehe yake kwake. Onjoria gĩcigo-inĩ kĩa Njoro nĩ makomithitie kuongererwo kwa marĩhi ma kũgata marũa ma biacara nĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru, na kuria maugĩte atĩ thirikari ĩno ndaigana kũrũmbũiya na mũno makĩria onjoria nini, mũno makĩria rĩrĩ ũtonga wa bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩyũkĩrĩria kumana na gũkobobanio nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19. Rĩu onjoria aya nĩ mahoete thirikari ya kaunti ĩno gũkorwo ĩkĩrora werũ marĩhi ma marũa maya ma kũgata biacara kana ma kũhũra biacara, na nĩgetha kũmahotithia gũkorwo makĩhũra biacara na nĩgetha gũkota gũgĩthiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao. Ninaitwa Sospita Njuguna. Utakuta kwamba wamekuwa wakilipa 3,000 na licha ya kuwa kwamba corona iliingia hawajaweza kuwa wakifanya kazi kuanzia mwezi wa 3 mwaka jana. Walikuwa wakilipa rent license shilingi 3,000, sasa unakuta wanalipa 4,000, wengine wanalipishwa 4,500. Wito wangu ni kwa serikali na haswa serikali ya county. Ningeona ni heri, ni bora wakumbuke kwamba watu hawa ni wanabiashara kama wenye wako kwa soko zingine. Ingekuwa bora kama wangetengenezea hawa choo, heri wawalipishe. Ingekuwa bora kama wangewatengenezea vibada kama soko zingine, ili hata wakati wanatoa kodi zenye huwa wanatoa wanaona faida ya kodi zao. Kwa majina naitwa Monica Nyambura. Hii soko ikifika saa 1, ila giza iko hapa ni giza kubwa sana. Hata
hata tumekuwa na shida ya kufujua hii lock-up zetu, na ningeomba serikali ya kaunti ya Nakuru itusaidie, ituwekee mataa, kwa sababu ile giza iko hapa ni mingi, kwa sababu hata hapa huwezi ingia kutoka saa moja. Sisi hatupigi maneno ya kulipa kodi la serikali, lakini wametuongezea zaidi, ilikuwa 3,500. Sasa tena na ni wakati wa ukame, sasa tena wametuongezea imefika 4,000. Baada ya kukatiwa ni kuongezewa, tunaongezewa. Kwa hivyo ningeomba serikali ya kaunti ya Nakuru itusaidie kwa hiyo mambo, kwa sababu tuna shida ambayo ni shida mingi. Hii open air kama wangeweza watujengee, ili kwa sababu saa hii unaona ni wakati ya mvua, na mvua ikianza watu wanakuwa na shida mingi. Sasa ningeomba serikali ituwekee shade ili watu wakiuza wawe wakijisikia wako uhuru. Kwa majina yangu naitwa Sisiria Wairimo, na mimi ni muuzaji wa hii soko yetu ya hapa Njoro. Kwa hii soko yetu sisi tumefinyika sana. Kwa hivyo tunaomba tukisaidiwa tutaweza furahia sana. Tuwekwe mulika mwizi, tuanze kulipa siku ya Jumapili wa tunalipa. Hiyo tu tunaweza furahia sana. Tunaweza omba hii serikali yetu itupunguzie hiyo kodi. Juu sasa ile tunalipa ukishinda, saa nyingine tu tunashinda hapa. Kusema ukweli, unacheza tunashinda hapa hata kama hujauza hata shilingi 5. Na unakuja saa zingine mtu ya kulipisha kaunti kaza anakuja na kuitisha, saa zingine hata hujauza hata lunch yenyewe hujapata, hata 10 bob ya keki hujapata, na nyumbani umegojewa. Kwa hivyo sisi tunaomba hata serikali yetu ituhurumie na itusaidie na itupee miradi ambayo itatuinua ili na sisi tuweze kujiendelesha. Naitwa Margaret Duta. Mimi ni mtu anakuwa na shida ya mwili, na mimi nakuja sauri ya shinda, kwa sababu kikaa nyumbani hakuna kitu ya kukula, hakuna mtu ya kunisaidia. Lakini ingekuja bua naye inanyesa, hakuna mahali ya kufungia hii nguo. Kama leo si uko mimi nafikiria nikuje, lakini kila kitu ilikuwa na maji yote. Nilikuja Jumamosi kanyesewa. Sasa mkitusaidia kutujengea juu, mtatusaidia kubwa. Huyu mama anaambia asiba toa gari, asiba kaanza maneno, wakaruhusiana maneno, mama akamwambia mimi nakusikia. Mboto cia kiugitiri thiini wa gicigo kana thiini wa kaunti cia Laikipia na Baringo nimahotete kuyukia ng'ombe 200 na iria ciaiyitwo ni aici a mahiũ thiini wa kaunti ya Laikipia. Ndeto ĩno ĩgĩkĩrwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi thiini wa kaunti ya Laikipia nĩwe Maxwell Nyaima, akiuga makinyanĩirie maya kumana na mũngũrũri ũrĩa makoretwo magĩtabania wa kũhĩtana na aici aya a mahiũ ta ũrĩa Wambui wa Icũgũ haratũtarĩria. Mboto cia kiugitiri kuma kaunti cia Laikipia na Baringo na ithukitie ng'ombe 200 iria irĩiyĩtwo nĩ aici a mahiũ kaunti-inĩ ya Laikipia. Agikindira ũhoro ũyũ kamanda wa borithi wa Laikipia Maxwell Nyaima nĩaugĩte makinyanĩirie kũhithũkia mahiũ maya kuma na mũriũ ũrĩa makoretwo magĩtabania na kũhĩtana aici a mahiũ na arĩa magagĩte kaunti cia Laikipia na Baringo kwa ihinda iraya. Kabisa kama serikali kufanya hii kazi kisha tutoe ng'ombe msituni. Ni pahali pagumu, lakini tulifaulu kuleta hizi ng'ombe. Mikora ambaye tunatafuta imesumbua wananchi. Tunasema ya kwamba tuko pamoja na nyinyi na tuende kusimamisha hii kazi. Tutafanya hii kazi mpaka tumalizane na nyinyi kutoka msituni. Rĩma kũhithũkia mahiũ maya, mbũtũ ĩno ya hamwe ya ũgitĩri ĩhotete kũhithũkia mĩcinga makĩria ma 72 na iria ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka kuma na gũtabania ngero cia ũici wa mahiũ matũũra-inĩ maya. Nduki 72 Baringo na Laikipia na risasi kadhaa kutoka mikononi mwa mikora. Nitawaambia ya kwamba msipoacha hiyo kazi tuko pamoja na nyinyi mpaka mwisho. Hatuwezi wacha tu ati mnakuja tu mnachukua ng'ombe kwa sababu mko na bunduki mikora msituni. Hiyo yote tutamalizana nayo na hii Marita Agency operation itaendelea. Na kuona matuko maisha kwishiko ishikoretwo ikiongereka makiria, Nyaima nĩaugĩte no megũthiĩ na mbere na kũhĩtana nacio gũkũ akĩũria ciari methemane nĩ kũrikia ciana ciao ciĩko-inĩ cia ũici wa mahiũ. Watoto na wapeleke watoto shule, wasije wakasema ya kwamba
wameshindwa kupeleka watoto shule kwa sababu ya barabara asipitiki, kwa sababu ya mikora. Na pia nitaongezea nikisema kwamba wasasi wale watoto wao hawako nyumbani, wako msituni. Maana hii hao wanaiba ng'ombe ni vijana katikati ya miaka 22 na mpaka 32. Tutaanza kutafuta wasasi sasa. Tukuulize kwamba watoto wako wako wapi? Mbona wewe unakaa peke yako? Watoto wajanga kabisa wako na bunduki msituni. Muingi uria ukenereire ikinyo kia riri ria gucokia mahiu mao nimeranĩire kũnyitania na honge cia kĩũgitĩri nĩguo gũteithĩrĩria kũhĩtana na ciĩko cia ũici na iria maugĩte ikoretwo igĩtabanio ũtukũ na mũthenya nĩ mbatoni cia ekinaĩ ona thengia wa mbũtũ cia ũgitĩri gũkorwo irĩ matũra-inĩ maya mao. Tukaruse hope ni kama hatutapata mifugo yetu, lakini tumeipata na tumeweza kuidentify na tunashukuru sana serikali yote na vile inatufanyia kazi. Sababu bereni tulikuwa naangalia tukaona serikali hakuna kitu inatufanyia. Sababu ni leo tunaona serikali imeletwa sehemu hii, inaletwa sehemu ile ingine, lakini hakuna kitu ilikuwa nafanyika. Ng'ombe ikiibua, mabuzi ikiingiwa, ikivuka kwa waya namna hiyo maneno inai. Ngĩribotera Moro Magĩkũyũ TV njĩtagwo Wambui wa Icũgũ. Ngatho Wambui wa Icũgũ na tũkagĩthiĩ na mbere na gũkiuga atĩ nĩ wĩra mwega maobitha a borithi maragĩkĩruta gũkiumana na mũngũrũri ũcio magĩtabanĩtie na ũgagĩkorwo ũkĩrĩ wa gũgĩciara matunda. Wakiona atĩ ng'ombe cikĩrĩ hau nĩ cigĩhotete gũgĩkorwo igĩkĩiyũkio kuma moko-inĩ ma aici acio a mahiũ. Kumana na riboti ya Wambui wa Icũgũ ngwamba gũikĩria mwaro mũndũ ũgwĩtwo Ken Maina ambia tũteng'eria iharo-inĩ na tũkĩone ũrĩa ciana cia atumia ciagĩtinda igĩkĩgariũra. Ken Maina, kahinda nĩ gaku.